Karibuni Chitab Kalenjin neisubech eng kebeberwek tugul cheisubech eng emetab Kenya, chemi emetab Australia ak kebeberwek tugul kakibwa eng tetutiet nenotok kichome Chitab Kalenjin. Igere ne Chitab Kalenjin kebwatwech notok the legend nebo Kalenjin gospel artist boiyot Joel Arap Kimeto. Kale igere ne Chitab Kalenjin, kale ibwoti ne Chitab Kalenjin, kakibwa eng saishekab kora sinikepchei kibwat ne chekibwoti ne chekekere ne netesetai eng emotinwechu. Karibuni special episode nebo number 40 kongete kingetou episode number 1 ak episode number 40. Kiwekwa kongoi biik tugul chekyotelei kobote chekyosubech, chekyo likean, chekyo subscribean. Kongoi eng biik chekiketaitae kobun takwek cheterchin akoi kimi number 40 eng betutab rani, kiwechi kongoi neo. Ameche ale kongoi kora eng biik cheisubech, biik chemwawech eng saishek tugul kole koitu ano. Agere biik chekakotunenin kobun takwek cheterchin cheigeni show nebo betutab rani. Ameche kityo ilikean show nebo betutab rani ak ishean ako itach kora chorwengung. Ilikean, much itagan chi ngyo kole sikosikchigei biik chechang eng kemboutab rani, amu ng'alek cheking'olole ko ng'alek cheechen chemameche ikosan Chitab Kalenjin. Ameche itach chorwengung amu ng'alek tot nekakimutu eng betutab rani ko tot agenge ne very special nemameche angot siamwa sikoi komwa inendet mwenyewe, amu kenyor kora ko rare, kikure rare, 1 in a million, lakini kemuch konyo eng tetutiet nebo igere ne Chitab Kalenjin ko sikosikchigei biik chechang eng kemboutab rani. Ameche kityo ilikean, share and show atya sikosikchi itach biik alak. Kongoi biik cheagere kakoingian kostreameni eng takwek cheterchin. Agere notok Ian Kipchumba Sulu, kijana wa nguvu, agere Sulu, asante sana hiyo Sulu. Agere Deno Kirwa, asante Deno. Angun kebeberta nebo Adelaide, South Australia, ak biik chemi kebeberta nebo emetab olimbo +254. Karibuni biik chemi emetab Amerika, manai ale post code nebo emetab Amerika, ak biik tuguk chebo emetab Australia, takwek tugul, states tugul chebo emetab Australia. Ameche atachak kebe pamoja kong'ete kinami akoi koikituch. Ameche kityo crossen from left the land of the kangaroo, emetab biik alak the land of the color people. Ameche kora tabwatu ak biikab emetab Kenya, biik yo eng olimbo ground, biik chekichome kabisa kele tukemi in the middle of pandemic, tukomi miondo katikati yake ako tebi ng'ony mi Delta variant. Ongeribkei biik cho kichamo kibwotwo kong'ete kingetou shoini nyo ako kocham kechome kewate kidogo kelecho koiyet ko present miondo tikomi in. Ongeribkei, rib biikuk, rib biik che echen, rib sigik, ongemete banwek chema necessary. Kichamegei balozi, baibai agere engineer nenyo kakoingian mi ak tot kakoingian mi olimbo waiting room ak engineer polepole amakolosige ashanin. Balozi amune emetab olimbo the land of the right brothers Columbus Ohio. Karibu balozi. Kongoi osea, kongoi kasubikyok, kakostoikyok tugul eng kebeberwek cheomi anan takwek cheomi. Kimeche ketachak eng tetutienyo nebo tos igere ne Chitab Kalenjin episode number 40. Ko eng betutab rani ketinye kelchin ketindoi tot kibelelit ak kemeche keng'alale ng'oliot nekikure mental health eng Kingereza. Komeche sikoi komwoiwech koboroiwech taonyo kole mental health eng Kalenjin kekure ne, amu chang kainaik chemiyo, ko meche sikoi keker tugul kele une, ako meche sikoi ketebe kora engineer nenyo sikoi ko kwai description kole lene in dictionary ak information chekikekon komeche sikomwoiwech atya anyun komwoiwech rani professor kenai kele tos kainet exactly nebo mental health ko ne. Kokile bara topikini, lakini ngano ketieme kiro ko kakiibu tetutieni amu chang biik chekokobirwech simoshek kotebenech kole kilyon kiyoe ne, ako kakochang'a cases cheuchu. Koit anyun keker kele kayome kimutu an expert in this area sikobit kotoretech. So kimeche ketachak tugul, kimeche kele subscribean, kimeche kele sharean ak imwochi chi kokas ng'alechu amu chang eng takwek chekibunu biik cheu chotok, ako emetab Kenya ko nekit kokikoneglectan bichu eng emotinwek chebo America, olimbo Australia, koribe biik cheu chutok bate kerib, kikechop maswek chekiribe ak allocaten chepkondok cheribe biik cheu chotok. So
kimache keker kele une eng emetab Kenya kakochanga biik chebirwech, so kichomege Hosea kararan oleb kararan hali ya anga ngoleb America kikatagoromitu kit konye konyo koristo ak ropta nekiwo olimbo New York, kobwa floods, kobwa tornadoes, tuguk ng'isiat chekakochanga ko uyo kiakose kora kimeche sikebe tetutiet keker kele ne nekowalak, so chang tukchu lakini kichomege. Ko ameche awo kebeberta nebo Florida, mongen akere rani profes engineer kende ole kibendi ra bolik, so ma Florida ole kemira lakini kibendi ketokchinige bolik parak olin. So the sky is no longer the limit, engineer. Jamgelen, the sky is the limit, but the sky is no longer the limit. So atinye kamangunet ale itech professor keit pole jo meche in engineer. Engineer amune Florida anan imnyeno? Kongoi balozi, achamege amite Florida, agawekchini Jehova kongoi eng betuni, kongoi kora eng Hosea, ako kongoi eng tonyo no Professor Chelogoi, thank you so much for coming to our show. Ako sini ibaraiwech tetutye ni ebrani negitindei a special topic ne bure mental health. Rani koma general interview, lakini kimeche kebe the dips kenai sechi kakinet kego tukul akobo ngalionda ni mental health ak ole kiriptei biik, ole kiriptei ge, sita kumwawech professor akobo ngalechutak tukul. All in all, balozi ak chitul achamege alini achamege agawekchini Jehova kongoi. Ko engineer kaikasi iwege ameche imande kiti. Okay. Yeah. So all in all eng betuni achamege ane ako kakomwa balozi kole kiite bolik, ameche kiit bolik eng nice eng our our thinking and our also understanding about mental health. So korom ngaliondani kokochanga cases chekekase, and this is why we have decided to bring this topic. Ako it's just the beginning of a conversation. Mele nilega kitaringal. This is a very, very wide topic. Ako sito kumwawech professor. Lakini kimeche ketachak tukul sige gototinde questions, please on the chat share nakchi neikase ile imuch ko benefiten, imuch kotaretok, share, subscribe and kora eng our show. So karibu Hosea asige much ketestai. Uwaga komanda balozi kidogo, but I think atarudi. Kongoi natak engineer all the way from Olimba, Orlando, Florida. Awakagewege around the power of technology. Rate urerioshek asista at least kamwawech abaibaitu ketuye ngene we are so busy katikati ya wiki agoi betut ngetuye show eng betutab rani kokiboiboen kabisa. Ameche kityo recognize biik chakere kakoingian chini kwa chini kobun takwek cheterchin. Agere mwalimu Benjamin Sugut all the way from Olimbo kebeberta nebo Olimbo Sydney, Australia. Karibu mwalimu Arab Sugut komi kebeberta nebo Sydney, Australia. Agere kora Arab Tera mwenyewe kobun kebeberta nebo Sydney, Australia. Karibuni biikab Olimbo Sydney, Australia. Otakatin eng kemboutab rani chepkoge Prudence following from Malta, waiting to hear from prof. Kongoi chepkoge Prudence all the way from Malta. Ak timit tugul nebo kebeberta nebo Olimbo Malta, angot Marion, angot Kobilo, asanteni sana biikab Malta akoi kebeberta nebo Olimbo Slovakia. Kongoi agere omi locked, omi komie eng kemboutab rani. Agere Evans Keitan kale following from Olimba Nagoya City, Olimba Tokyo, Japan. Kongoi jitab Olimba Tokyo, Japan. Tomwawech olonamchine chano ogerchine chano eng kemboutab rani anan okase tetutiani igere ne jitab Kalenjin ku ole kako introduce tangut balos ketinye very, very special episode number 40. Amete kityo biik chosubet at least shoje chako makani. This is a special episode kaking'alale ng'alek
jang je big jang gumi angotaje we are anticipating from professor amu 80% about the community and the society. But I'm questions tenga apke tebe ajeget kirana this program I say missing agoba. So we are lucky and privileged getting expertise and be to tabrani. Then you go look at a boutique and anwaris. But about this one, this conversation as a progress and forward like an Shiandisho, so tibi chachang amudis ko a mental health wendi university libanite pondo chachanga bisage ni karibu angwan so gi net na go bangalejo lakini gi lucky en betu tabrani gitinye dita naka sacrifice an karibu sai tagenga na sai shaka inge mitai so na ise wait karibu balosi hagere ga iwege the challenge kongoi katalen Janet lakini ko yekanendet nakamande unakakotinye shida anendet lakini ngano ko kongoi ko Janet abwati ale kaketestai eng yo ko mongen ko kokikochi professor kokatech amu kokimeche kityo kokatech professor sikobit ketou tetutiet nebo betutab rani ko professor sikonai biik kole imitei kemeche ikatech ikotishe kityo asikobit ketou tetutiet professor. Way kongoi missing Balosi ak Osea ak Janet for inviting me to this very special kipindi nekukure Igere ne Chitab Kalenjin. Kingetau kipindi ni ko kitomane komie lakini kioeku kabisa shabik nebo kipindi ni amu ngalek chomwoe ko ngalek cheechen. Chamwa Balosi agaten bororietab Kalenjin ak chitugul nekasech eng ng'weny tugul ole mi. Amu kipindi ni kowendi eng ng'weny komugul. Ak ameche agaten sigindenyu mama mitei Kitale. I know she's tuned in. Ak biik chechang chongen ale mitei yu. Ale nagatak tugul ak ale karibu. Kongoi Balosi. Kongoi nye Professor Obet Chelogoi netonyo namba artam eng betutab rani wikit konye ko kokimite olimbo Texas koking'etie kebeberta nebo Texas El Paso akebe akoi City of Champions noto ko Eldoret ole kokinyorchi professor eng betutab rani komeche sikemwa kele City of Champions anan Uasin Gishu komiten imuchi biik alak chemite kebebertab Kericho chebunu kebeberwek chun kotom koit kebeberatak komeche kelechok the City of Champions anan Uasin Gishu County ko a very special county nekakinyorchi inendet professor nenyonet eng betutab rani. Koketou tetutiet eng betutab rani ko kakimwa kele kakinyorchi tonyo kebeberta nebo Uasin Gishu County ko kakinyoru kele area anan uindop Uasin Gishu County komwaat kele tindoi 2,955.3 km square noto ko kerge ak 1,141 square miles. Population nebo taonit anan Uasin Gishu County ko nekit koite 1.2 million eng 2019. Tindoi county ni 6 constituencies ako tindoi wards sosom. Economy nebo anan mogornotet ne mising nekitokyingei eng kebeberitak bo Uasin Gishu ko ng'alekab agriculture industry chokimwoe kele service anan services chekikonu anan tourism mi kora university so abwoti ale noto kemwoe kele education services chekikonu amu tindoi university karibu a couple of them eng taonitab Eldoret. Taonitab Eldoret kemwoe kele the city of anan the home of champions chang rwoik eng emetab Kenya chemi kebeberi. Ko taonyo kuyo kakimwa ko Professor Chelogoi. Ko kakinyoru kele Professor Chelogoi kongoi Professor ingele kongyo achikilingyo aker ale kikosir chichi kitabushek 18 Professor ami agenge so tomo mongen ale aite olin anan lion ami kitabut agenge kityo mongen Osea mongen Janet lakini atinye agenge lakini Professor ko kikosir kitabushek 18 kikosir articles
che lasima keyai ko I professor 21 chichi professor ini kotindo PhD 4 professor kuyek kiamwa kimongen ale kichamdo kecheng kosir 2 anan ko 3 lakini tinye 4 koboto ng'olyondoni king'olole eng betutab rani inendet ko director anan mwaat eng yo kole tindo 7 experiences mongen ale experiences kone lakini teleljin tuguk anan maswek karibu 7 eng tukchu so kongoi professor not amune sikakicheng inendet keng'alale ng'olyondoni po mental health ko engineer ameche akurin engineer si I define ile mental health ing Kingereza kone amu kijenge siko kecheng kainet nekiboisie eng Kalenjin kele mental health kone ko mongen ale engineer ameche akurin asikonech definition nebo ng'olyondoni mental health asikobit ketestai eng betutab rani engineer. Kongoi balozi ako abwati ale keteb swali ne kararan kabisa in ile mental health kone amu sikai kenai kele ne actually topic ni ng'alale amu biik chechang kochang assumptions cheketindoi. So I will share my screen kidogo define according to mentalhealth.gov nebo Olive America. So kumwa kole mental health includes emotional, psychological, and social well-being. It affects how we think, feel, and act. It also helps determine how we handle stress, relate to others, and make choices. Mental health is important at every stage of life, from childhood and adolescence through adulthood. Kamache kuchongan kotate setai kidogo agawe enyu agon just few examples according to this website kora nebo mental health kagle some of the mental health examples committed anxiety disorder, behavioral disorder. Sitakumawech professor in details about all these things. Eating disorder that could be as a result of in extreme emotions, attitudes, and behavior involving weight and food. Mental health and substance use disorders. There is mood disorder. There is obsessive compulsive disorder. You have repeated upsetting thoughts called obsessions. There is personality disorder, which is have extreme and inflexible personality traits that are distressing to the person and may cause problems in work, school, and social relationships. Metapsychotic disorder, where they experience a range of symptoms, including hallucinations and delusions. Suicidal behavior causes immense pain, suffering, and loss of individual, families, and communities nationwide. I think this is probably one of the most common one that we can all see. Trauma and stress-related disorders, PTSD. This can occur after living through or seeing a traumatic event such as war, hurricane, rape, physical abuse, or bad accident. So these are some of the types of what there is their own definitions, and that is why this is a very, very complex topic. Ago kakimutu professor rane sinugo mwaweji ago naisewech kole angi prof ago natak swali nenyone tai, how do you define mental health? Ago sibarawech kora prof in words that we can all understand. Karibu prof. Kongoi professor kotomo inyo professor ko in Kalenjin atkan kora komi biik professor che ng'alecho kakomwa Janet chakamwa eng Kingereza cho kongolep ka olimbo resop ole kibunu ikose alak kolen mara kokure alake kerer metiet komi alake chelen kakile kisir Kipkeke musarek eng chicho komi alake chelen kakile kikong'et waiyat manyitat waiyat mongen ale kole manyitat waiyat komi chep Kipkeke. So kimeche siboroiwech professor ile kainet yekai nebo ng'olyondoni mental health kone ing Kalenjin asimakoi kityo kobwone biik akotuitos tukche tugul
konyo kotuiyo ne kole kisir kipkeke kolen alake kole manyitan metit kolen alake tinye kerer metiet chicho anan ko lakwana ko tukchu tugul chu sitiem ikuye imwoiwech atya inoiseiwech kenai ng'olyondoni ak kainet nekiboisie siko ngetesetai eng yu komakemwoe no kilen kasir kipkeke anan kele tinye kerer metiet anan kele manyitat waiyat ko profesa karibu. Kongoi missing biik chok en korong netai ko episode 40, the number 40 means a lot in the Bible. Mangen ale ngukokobwat kunotok anan kaya coincidental amu 40 in Bible komwoe kolen kiobunu tiemutik chechang missing ako nekit sikimung'wok. In other words, after trials and temptations, it's now high time you triumph. Majenguno sige ke faulen. Ko mental health issues kwa very important aspect na maisha na wachi. Ko gale namwa en netai korog ko maje genai gele mental health kone. Mental health kimuji ge mang nandi en Kalenjin gele chametabgei nebo kabwatutik. Chametabgei nebo kabwatutik, mental health. Amu kingolole nguno kelen chamegei chichi. O chamegei o achamegei. Iboru kole kararan kabwatutikuk, imite komie, imuchi ibwatite komie kele chametabgei nebo kabwatutik. Kouya kakamwa engineer ko chito nechamegei kabwatutikchik ko chito netinye discipline, chito neimuchi kotorchigei kit fulani nemoche kwai akwai. Chichito kimwoe kelen chamegei kabwatutikchik ko chito nengonerech ko masirtoi neregekchik, yani controleni emotions chechiket. Ko chamegei chichoto. Angot imuch kole chichi nekatoketigei ko kamwan ale mwaketigei. Mwaketinigei tugun chemengechen cheu chu. Kekure chichotok chamegei kabwatutikab chichi. So chito kiyai Jehova chito eng oret neter kabisa. Jehova ko kiyai chito eng oret nekararan kot missing amu kinde wainik metinyi chechang kot missing. Kakile wainik chemi metitab chito ko wainik billion 100. Billion chang kabisa chekikure neurons. Kaboishe wainik soka speak yogen soek rahisi. Boishe noi mi chekelen receptors nguno ko wainik che nama ngalek, tebeni ngalek ngoli pasang ngolin. Umas na bo en Safaricom. Ko tebeni ngalek ngoli pasang ngolin. Kale ne anum kakisir ne eng yo. Etyo kokochi metit. Kochuchukan metit ako konor muguleldo. Kekure chichotok mie metinyi kararan. Mie metinyi kararan metinyi. Kemwa kele tinye chametabgei nebo kabwatutik. Kongoi professor. Ko kaimwoiwech professor akobo anan kakenai kele chametabgei nebo kabwatutik ko mental health. Ko kongoi amu kemwoiwech ityem iborostoiwech sikobit kenai kele mental health eng Kalenjin kone ko kakenai kele chametabgei nebo chi eng kabwatutik. Ko professor kakemwa eng yo kele kure biik kainaik chechang lakini kakenyoru kainet. Ko nginyeketestai professor inoe ne amu sikobit kecategorize ngalechu kuchu kamwoiwech engineer kamwoiwech kainaik che mongeringen anan tukchu tugul chu ko ne iyoe ing chito ko inye
sikobit inai ile chichi komanyitotin anan chametabgei nenyi nebo kabwatutik komanyitat. Simakilen kityongon kakile manyitotin wainik amu kaimwoiwech eng yo ile kergei ak receptors nobo Safaricom no ibu ng'alek ngolin ngobir chito simet koib tugul sinyokotuiyo. So inoe ile nekit kochelel kabwatutikab chichi anan manyitat kabwatutik ngot itinye chito nemi gaa koinye. So ne suppose iker sinai ile oye uni manyitat kabwatutikab chichi, Professor. Kikesir ng'alek chechang kabisa akobo kabwatutikab chito ak stages, lakini amache summarize stages chotok eng stages mut. Stage netai ko stage nekikure stress. Ngemwa sinye kele mental health issues ko kakimwa kele machamegei chito anan chamegei chito. Kwakemwa kele mental health ko chamegei chichoto. Mental health, that person is healthy. Chamegei chichoto. Ko chichi sikoyait chichi anan koyakitu kabwatutik chik ko agenge ko kanyor stress chichi. Ngaliot nacham komwoe chitugul angot kongen kole stress ko ne. Angot cham keboishe kila kelen oye kanyoru stress rani, kalya matanyoru rabinik chekameche. So one step netai nemeche iribegei ko kiy nekikure stress. Professor, stress ko in tos kerer metie notok anan ne notok? Aja kaimetabgei, kongoi. Kaimutik, kaimetabgei. Ko stress. Kimite tugul yutok amu chitugul kotinye percentage nebo stress fulani. Kosiro chito ile tinye stress anan tinye kaimutik kidogo, igere chichi ile matebiyot komye. Matebiyot ing kole ng'ololdoi, angot ole kotuye tuwai igere kolechinin atinye haraka. Atinye haraka kabisa achoktoti alyon, yani chichi matebiyon metinyi komye, yani settled. Aya chichi kora ngot komi kasi chichi, igere chichi ile maae kasit nyi. Ngot komi computer for instance, ae kasi eng computer anan kwae kasi eng mbar, ipkobatishe kidogo kometo. Ato konyo gaa amami kiy nenyokwae eng gaa. Koek mbar, kwa senda, koek chichi koimatkei kabisa chichi. Mafocuseni ing ng'alekab kasi. Ng'oliot age nemeche iro kora chichi ko chichi ko ngong'ololi tuwai komeleng magerin kere taban olin. Yani huyo amu mite tuwai. Chito netinye stress komeche iro ng'alechoto. Noto ko step netai nebo kayait chichi, meche koyait chichi. Cheng'onu chichi ng'al eng kabwatutik chik. Kemwa kele iimatkei chichi, iimatkei metitab chichi. So step nebo aeng kekure distress. Yani keng'et eng stress atya iwe distress. Ko distress igere ile mite stress orit, lakini prolonged stress. Yani kai concentrate en chito mising ng'alekab kabwatutik. Kele askenetab kabwatutik. Kai tau asken. Chito nekaskeni en bikyok ko chito nemami yu amami yun. Iji kuno kityo. Kemwa kele tinye distress. Ko distress ko chichi kotinye tugun chekilen mood swings atkan kora. Mood swings chu kora ibaibai rani. Mutai ko iya nebo iman. Tungoin ko iya kora. Yani namwoe chito kolen mangen ane chichi. Amu baibai rani chichi ko telen inyoru ko saishek alak ko neregat. Kotinye chichoto kit nekure distress. Askeni chichi kabisa nguritin nyi. Nebo aeng kito nemeche irong chichi en grupit nebo aeng
ne distress komache iro ile chichi ni ko saa yote. Uwe chichi amu kase kanget. Ngetat portab chichi kabisa. All the time ko mabaibai, yani kase chichi takirutyo. Igere nguno ile kaninake komuchi kwa kasi nekatai. Lakini mapkoe kasi nato kobek. Koni nguno komache koru. Chichi komache koru. Ina ile mi step nebo aeng nguno. Aya chichi komuchi korabachin ongalaldosi tuwai. Anan korabachkei. Kyokere angot age kateben chi eunyi ketit akotil. Kotinye chichoto nguno kile kule distress. Kase chichi koimatkei kabisa. Kase chichi kole kikosindana maisha. Ngot ko kikas chi nemwoe kolen kikosindana ane maisha kabisa. Kiakonu ane. Kikosindana ane sobet. Kotinye chichoto kita nekure distress. Askeni chichi. Askeni kabwatutik. Biik alak korirtos saa yote. Inyoru chito korire koimen. Ngitebe ilechi amineo, kolejin aimatkei kabisa, imatkei chichi. Ngololi metit kongete karon akoi koskoling. Ako ngalalutik chutok ko ngalalet nekere kole kakesindana ko nguno kanyarir kityo. Mamuchi ki. Mamuchi kotangalal. Mamuchi kotasolven this problem. So, ngoyamege yuto. Ito wirir. Nginyoru chito nerire saa yote, ina ile tinye choto kinekure distress. Askeni metitab chichoto kabisa. Ako chichi rirei, ako imatkei distress, kobwoti chichi tukun chechang metinyi. Ako kita agenge kobargei, anan kobar chi. So kayasta king chichi, komache chichi koboris, anan kobargei. Ko stepi nebo aeng noto kure distress. Askeni kabwatutik, kaimetabkei nebo kabwatutik. Ko stepi nebo somok, ako stepishek tugul koto kekere saishek alak kele stepishek tugul kitoretono chito. Ko stepi nebo somok ko nekikure depression. Kenget nguno eng distress akiwe depression. Depression ko kekure kora bipolar disorder, mood disorder, kainaik kiketochi chechang, lakini kekure depression. Konito kas nekekure kipkerer metiet. Kipkerer metiet nito kas. Nguno, uya kenget chito engen saina akiwe ma. Negit iwe mangunas, negit kekorkotin ngunas en depression. Depression ini ibwoti chito tukun chechang kabisa ama komi kiy nekararan inginye. Korong netai maichamegei. Maichamegei kabisa. Angot iun toket karon ko maiuni, makomi kiy nekararan. Kibikergei eng kiyoit, igere konamin aibu. Igere ile to makwaji. Aya imite utopo depression. Mache kora kepche kobun aengu depression ini. Mi depression nebo chepyosok chekasikis kora. Ngosikis chepyoso kole komite tukun chekekure eng Kingeresa baby blues. Baby blues chu ko kakileke ngosikis chepyoso ngokesikis rani. Nekatemunyi amu kasit neketinye itau kobwa nerekek tos kwai kiy nekararan ne chu kwai mesokolia nguno eng lakwani ko ja ko normal, lakini komi nekekure postpartum depression. Postpartum depression ko kebwat ngabirir kemboi, ngabilia ko keimin lakwet kemboi mairu kwa koeken kosir ekoshek 10. Kosir ekoshek 10 kekure notok en postpartum depression.
ko postpartum depression konyo amune nye korong netai merwe meamishei chuchunen lakwet ko ngap ko ngwanit aya irwe biik alak kotom kosoyan korwei memuchi inget aya mengen ile kiboe lakwet sangapi ko ngoimin tukchu tugul chu inyoru kit nekikure postpartum depression eng chepyosok kiyoto ko mami murenik tinye chepyosok kiyoto aya chichi depressed kora ko ngolen kwai ki ko mashua kole iyani biik ko nguna ake kotebi maganya amu agoi kewagena angot nguno ngitelel chichoto barasa ilenji ketinye ngolyo ne kolejin aja kimoto ngololyo ne ngalen kimoto kase ngalekchuk ngikas chito kongololi kunoto kinai ile tinye depression chichoto angot nga wala kotuye nga family kosisen konait kabisa angot ngololi ngalek churoritosi komororiei ye kotebe ole jangesiso me ngololi nye kole kaumwa kila kitu asubi cho komwa ina ile tinye depression chichoto mato yanja goro kwa golenji ko bas konganyun ngwekto ye kakomwa en kakole chicho kikobe ngalek ki kabisa kimoto kotinye ngalene ona ole myani chichoto ngaliot age korire chichi kora kergei ak nekaba distress kergei ak nekakumwa kelen askeni kabwatutik chichi korire saa yote rire amu kere kora kole kakesindana akikometo biik kikesasa angon kikas chito nemwoe kole kikesasa inele depressed chichoto kiosasa ngoi kabisa nengamwa kimukase komwoe akorir kongorir chichoto kotinye depression chichoto amele kakorukan metit lakini depressed kinyi tuguk metit chechang kabisa ne chichoto kobwoti kora atkan kora kobwoti chichoto kobargei so kobe ngala kwekame anan abar chichi imakilani ngot ko baba ne imakobolchin akila akole yino maiki abare boyondoni anan abar chepyosoni anan abar nebornyo kebe nebo somok stage nebo somok ase komi koyaitu yaitu nebo somok amu kikure nekile schizophrenia ko miondas nebo kabwatutik notokas kaimyanas depression ne kakimwoe kele stress anan kaimutik kotomo imyan tomo inget imyan keimin kityo tugul ko askenetab kabwatutik kotomo kora tainye distress tomo kongemaki yep ko bata nguno nyoru depression ko depression anan bipolar disorder anan mood disorder kipkerer metie tau nguno sabaritab miondo yeyone bangona nguno kekure no komaomyo biik kewe kuna ngalekab nguno ngito ibwoti ngalekab 1980 ingololi ngalekab 1990 ingololi ngalekab 2000 memitei yukimi nguno angon keteben ngalekab siasa komaingen imwoe kityo ilen kiatkinyaje kiyae kuni aityo chichi kobwoti tugun alak chemami ngonyuni imuch kolenjin ingele kiasinyenane kotup ketuye ak Obama kot keyai ak Obama akometen ak ndegeinyi ilen ibwatisi kiwono chichi ngotomo angot kwa Kapsabet komwoe kolen kipkengalal ak Obama aya chichi kong'alaldos ak Obama ak President Uhuru kila siku imuch kolenjin katekeng'ololi nguno ak Uhuru nguno chechuk tukchu mi ng'unyuni tugul inaas chicho ile tinye kiy nekikure schizophrenia tinye miondab kabwatutik nguno as kakomyan chichi
na ikase kele kakotoi miondo ko yoto. Chichi komuchi kwamis mising anan ko mangi. Imuch kole chichi kiamisie sinyen ole kinye kabisa kimatoamisie ane. To amisie akwek dunia ni amiane ni komelen tekeamisie. Igere aya anan kwamis mising kosir amisiet. Nakikase komwae en engineer kolen kure eating disorder. Ko eating disorder komi under these people kure schizophrenic. Aya chichi kora ngokito kolachige chichi komie kotai kojen ki surainik makolachige komie makounigei makocholonigei kabisa ngokamuren kometo tamnet makosite kelek kotai koyait chichi makotile sumek ngokitile sumek makorare siyok ngokicham korare siyok akotoi chichi as kit nekikure en behavioral disorder ne ngokocham komi sikiroino chichi komakonyone gaa. Ngokocham komi gaa chichi ngokalakwa tie komakomong'u ruminyi. Ngokaboyo komakowendi angot kokati chitab kokwenyi. Ngoka chepyoso komakouni angot tuguk. Makongen kole kikwanye saa ngapi. Ako kwany chepyosoni komuchi konde beek ma akonde chumbik akokwany kimyet. Amu mako coordinated chichi, miani chichi makongen kito noe. Ko chichi ndawendi chichi kot konyor diagonal anan konyor tibit koei chichi komuchi kome sait age tugul, imuch kobutyi keringet nebo beek anan ko oino ak kobutyi ainet. Chichi mara nyingi komelen bare chichi, matabare chichi lakini baregei. Chito netinye schizophrenia mara nyingi koma violent mising kuyo ibwoti biik. Lakini chichi mising biik chechang chetinye mgonjwani kobaregei chichoto. Inyoru chito kakonde kambet kemboi kondege kambet anan kakoe sumu. Yekimong'u notok kepas nebo mwisho nekikure dementia anan madness, kikure notok anyun iywek chi neyamit. Ngikas kibiywet chichi chichoto kole kaban amu kibi ko stage nebo let. Kibiywet ko chi nemakotinye kabwatutik chekororonen. Mengen chichi matinye judgment nekararan. Yani memuch kotilge. Angot telejini kealde tanyi kolejinin kimototinye tuga ako mi biik. Makongen kole kiamisiei, makongen kole kiamisiei. Mengen chichi kole mi tilyanutik. Makongen angot tupchosyekchik anan makongen chepyosenyi anan ko boyonyi. Makongen kole mi arusi nekebendi. Makongen kole mi town. Makongen kole mi gaa. Kakobet chichi tuguk aeng chebo maana: memory ak judgment. Memory eng Kalenjin ko kabwatet. Makobwoti kiy. Judgment ko tiletab kiy. Makomuchi chichi kotil kiy. So chicho nguno ko chi kityo, ara makikesich eng itondab Jehova, lakini komaketegemeane eng tugun chechang. Ko stage nguno nebo ang'wan noto. Lakini komitei mental health age, mental problem age nebo biik che echen chekakoyosekitu nekameche amwa en biikchok. Mitei aeng'u chekameche amwa chebo biik cheosen mara nyingi. Nekure agenge geriatric stage.
geriatric anan senility ko a stage nebo chito no ko jiji ko makongen kotoretkei eng oret nemaktaat. Imuch kwachigei beek, kwachigei choo, makongen kwamis. Angon kwamis nguno nekatalugui kowek amu mengen kole kwakenya amitwogik chu kelionchin ko ngap kongut age kolugui age. Aya kekure noto geriatric stage kora. Kwa mental case sita kora noto nebo kabwatutik kora. Lakini mising konyoru biikab kenyisiek 65 ak kwo tai mising. Mising ko biikab kenyisiek 80 90 olin. Ko chichotok kotinye bortab muguleldo kora. Kure ne amina bortab metit kora. Amu kimwoe kelen chichi komakongen ki. Amu kiratyin diaper asi kwachi tuguk tugul yoto. Aya chichi mara nyingi kora kobwoti ngal chebo keny. Notok amune singab bikas kokure kainaik biik cheosen, kainaik chekibo keny chekure tapkiken, tabanum anan arabanum chemongen akwek. Lakini amu registered eng metinyi kuyo kamwoiwo kikiyai chi kabisa eng oret nebo ajabu nea. 100 billion neurons tikitik chemi metit kostoani tuguk tugul. Angot imuchi boishe 10,000 neurons kityo tokomi chun. Notok amune sikere imuchi isoman akisoman igere tugun iloneni tugun akoi tun ime amaiboishe tugul. Not all of them will be activated anyways. So ko chichi ko living in the past amu kakosit chichi. Nebo aeng kekure Alzheimer. Alzheimer matakitinye sine mising ingen olinyo oli. Lakini komite mising bitonin. Alzheimer ini ko kimuchi kemwa kora kele borto nebo chi nekakoet ne kutie kit age tugul. Angon kilechi chepyosengung kekure ngo kolechin mongen. Ilenji keamishe sangapi kolechin tomo amishe akamishe nguno. Aya chichi ko brain cells chechiket nguno komi kobeku. Yani mi chichi stage nebo let kabisa nebo meet. Kuna igere saa zingine komi chito stage notok komwoe biik kolen ara kakitoret chichi kome tatun nyekemwoe bishet ake kelen tos chome Bible kunoto. Amu chichi kakoek cabbage. Makongen kit age tugul. Ako yotok en balozi ko abwati ale kamwa stages. Kongoi professor eng stages cho mut cho abwati ale kasir engineer kasir eng yo nebo stress, distress, depression, abwati ale schizophrenia ak dementia. Ko kasir stages choto tugul akongoi amu kaimwoiwech akakenai kele mi stages chotok. Ameche kenyoru Janet sikoteschi tebut angot imeche iteschi Janet kosubkei ak ng'alek chekamwoiwech professor anan ko kakotiny ko siteb tebutik cheitindoi Janet. Kongoi balozi akabwati ale kakinetkei kong'etegei kaimutik askenetab kabwatutik kipkerer metiet. Schizophrenia kone professor, I think I missed that one. Imi mute. You're on mute. Imi mute, professor. Ikure miandab kabwatutik. Miandab kabwatutik? Na kure biik chebo Ngeresa alake ikure psychotic disorder. Okay. Yeah. Agoi kibigo. So professor, angi eng kanguna ko ki kainaik akamwa balozi mameche angot taboishe kainaik chotok anan kota enhance amu lasma we need to have a conversation about language eng ng'alecheb mental health amu kikinde stigma
So kagenai rani kele kikure chametabgei nebo kabwatutik, matatilenji chito kisirin ipkege and all that. So Professor, my question was, chamgemuti bichu tugul chu Mathare. So eng Mathare konne nepkinyoi ako at what stage nekimuti Mathare? Ako korai Professor, what are some of the triggers and then causes chebo ngaleche mental health? Oh, atestini Professor, like kuya kamwa Janet, ngo nekimuti kwa Mathare ko ngo nekimuti kwa in Aga Khan anan ko Nairobi National Hospital. Singot kobit chito kimuti emergency ngo kwa olimbo Mathare kimone kwano. And then just Mm. a psychologist, ne malasima goek a daktari. When can we medicate? Yeah, karibu Prof. Yes. Corona tai kanya taunei ne na ngaleje tugul. Taga moy. Yes. Stress, distress, depression, dementia, schizophrenia, dementia, geriatric, again, Alzheimer. Kero, mi poses chepangale juta. Ngalion netai, no netrikani. Ngalion netai no ay jito. Kwai buyoi, kung ngalion netai, ingelen go yetu lakwet kesi jai. Kumi biga lage chetaune yoto kung ngelakwet. Kigure noto child abuse. Mara nyingi kumi lakwet koetu agigure iseset ne sesoni. Kerinye goroini. Ako san lakwani siakwe. Ngomo lakwani lakwet abik. Kilia lakwani. Angon gobo tung sukuli lenji mogergag Naomi. Ker Naomi kasirin ngwa jepto ngwa ngetet kele kasirin jepto yabusan we to ka mosi janyun ji kapsan gui. Tugun je ujo ke gure child abuse. Ke chup lakwani age chup sabetab lakwani. Nata kamune singi nyoru laok ke ujo ta de nyoru laok ke ujo ta kitebe kole jinin aseseta newe mele no jito. Kimwa ungo kimwa iwa baba. Kile jini seset ke kole aseseta ne kapsa. Ango tos lenjin kan gamisha sesen insang. Wamisha kwe pingo. Kola kwana tage atakuwa adening up. Awe konyor la kwana ta a thicker skin in the negative. Awe konyor la kwana ta katebe tagene ter. Ago nangwan kapisa. Ko yiga ko soken la kwana ngaleju. Ko adapt a mental case, a mental approach. Yani mago gerga agela. Kikisi jala kwana wararan ne ki bye were sigi ki bye la kwana ogere bi ko ne oli nywanete ko be de rusi lakini amugi wala tebenyi amuju bi shene itinyengo angaleki imojini ko developen la kwani atebeni ne ter nata yamne siga se siga la ulen ya la kwani nyumana ne la kwani nyeman kuma la kwani uyo kyo se kikisi kinan la kikisi gano la kwani kuma na jigo nyende ne giwala tebeni kere kwa mfano chokora chaure chokora ngtaun kinyaksi la kwani ge wirta ipo tekige la kwani ko tutit chi cheter kapsa tikop angonde nyuru la kwani ta la ko gap ka olimpas mashambani magerge kegure giyoto child abuse amula kwani korobon jim sayote maamishe komie melojige ekolejige la kwani bas ngosabe tugul ni waja tuendelee na maisha nebo aeng ko so ya chita walak komi gene gelen trauma manaji kigeske jinemu ago jamo agere gi ta missing bigap Kalenjin gogeske jinani ogelen maturirie pegubi momage gie angon gileni ngolal ji jota gole jinin iladnya problem ane kigana ale me jiji ko nguna giga to bagane mutai ka ko jiji
kaiweke gaa kaitebi kityo kotoe koyai ng'alechato kas akoimin kilya sikomeanum kilya sikolya ko ngap koimin ng'alechato ipkoek a mental case ipkoek shida imuchi ibutyi namba 3 namba 2 namba 1 eng chu kakimwoe ko nguno mache iripkei kabisa ing ng'alekab mising ko meet mionwek chekakochang'a kakibel kong'ung anan kikirebenen tuguk tugun cheu cho mache iripkei kabisa amu imuch koba tukyoto kot koek miondab metit miondab kabwatutik nebo somok ko kemeten amakimakenen ki imyonomyoni ko mami chi nenyokokerin mami chi nerutochinin ibitou imyan mising ng'olyondoni koyookse mising ing masokik kinyekeskei boiyot atkinye komite masishi ole chepyosoni kimite tugul nyeketoretin mesiketebi tugul tun komairo chi kiba biik akoba oret agenge aya ng'olyondoni komite kora lagok chebo non ko orphans chematinye sigik nyokonam mama lakwanatak ak ipkoyotyi tuga konam sengenin ipkoungchi tuguk akounchi kot kobendi lagokab koyoto sukul kowendi lakwani kolechigei kanyamyan anyun amyani ipkomyan tebe ipkomyan aya ng'olyot age koyooksei neglect ni koyooksei biik cheosen inyoru chitang taon neos kabisa sikwong kiatebe chechang kabisa alenji kisikishe kai oleji ne kiasikishe lakini mangen ole mi lagok kwendi chichi pwait metit amu kabwatutik ko age ng'olyot age kora ne koseni mental health issues kora ko ubweke wewe unakaa peke yako nyumbani kilejin boyong'ung matimaten gate autokerchin sang olin ikoso itebi anyun mamango amu kikilejin matimande akikeker gate kekere kibulit ako funguet ko nebo boyot inegei ako lazima itebe boyot ilenji ameche awabal ne aya lagok ko kilenji lagok makibendi center makibendoti mame kotokerchin anum mame kotalya kole lakwet okay siafurahisha nini mama ak baba kakerchigei room akasishigei kokerchigei lakwet room akosishigei aya kileji lagok mame kotaro obendi kanisa kotebi lagok nga makomi cho kekure peer group na kituitos tuiyoshekab kanisa tuiyoshekab social places iyeku isolated nangon kimi sukul imi kityo yo memake mi kit age kora neimuchi kokosen ng'alechu kakimwoe kinekure stigma manaji biik chechang komengen stigma kole ne imuch imyoni manaji kwa mfano itinye borto neingen chitugul kole akoi ime ingele biik alak sinye ngobore biich kotoi sobe kele otinye kansa kele tok kameno makonai biik kole imuch kotoret Jehova chichi kosob notok amune sikase biik chechang komwoe chamamwachini biik alechini oripkei kabisa ong'olole chito kunguno boyot nenyonet kakoet boyot nenyo ko ngiitu saishek alak tugul konuchi angot otepche ng'wony konuchi makasu komuchi kole chito nga makomi boyot mano ara sikelya kasei ko tugun cheu choto nguno komuchi kotorta boyot no kabisa torto kabisa amu ikochin kabwatutik alak kole kamaamis iman kekure notok stigmatization mi biik alak chemiondos manaji kotinye HIV AIDS akikodeclare komakomeche chi kikomwa kole atinye ane ukimwi akaneti biik alechini oripkei ko biik alak
Nagata support ni Gigi. Agwajam Gigi. Kotoy go we Gigi tag amage meje. Kwa Gigi askot komnyan ga botu to komnyan sa botu te chik. Ngaliot age kora ne ay ngale ju ko shock. Imuch ke brunsi mede. Nata kama ne siya mwajini bi ke wale jini urip ke kapsa o mwajini bi ka ko pamewashik. Inta bi mutandao wala ga woges kanum inta bi mutandao ngaleke jang kiboru pijait ango piki jang squeeze ko ngame gitu ne inta gitu pijait ap karit agonte number plate koma berber chiji nis kere jita kole ngot ko ga ko man karini guni ko mino no gamyurit ko shock ko muju kwa jita ko gan medit kanya moy wagra mete gerip ke kapsa ingen ngalega shock ishogen jita ango daktari ing hospitali ko mete ko rip ke kapsa ole ngalal jin toy jita kole jin gero boringum ni ko borta fulani kya kige gura daktari mara nyingi ike mwaji jita gelenji pori ko barin maraisi mwaji sinyeni mwaji dayano lakini wala se mainyo kapsa ngore tage ipolango tiji mato rokta ban omoiwo ota wanyuno mwaja golenji mi ortinwe chigi muji ge tarete gora konya daktari as koronchi koleji kim muji ga iguni lakini magir yebe jintangal ongeri ke kapsa musho ginege ko muji go twal metita jito itwal kapsa ago muji go twal ne mawexei engeni sedu amuta gegereng tayo ko mete gerip ke kapsa aya ngaliota gora ne go sene ngaleju ko yeshe jita gole madnye shida pike jang nyoru jita ago kiaro ni tan bi ci chegi go egi bion ti waagi to metoik ko ngi tebe ji jota gele ji mnyani gole len bi gamnyani mamnyani jama jame da statement samu jiji ko mengen gole mnyani ko tamne anyun jiji nengen gole amnyani awesha gole mamnyani ji jota ko egu bibo mangan ko elewan yani mita jito nednya shida awesha gole matni ko ji jota ngwesha ko egu bibo man wendi got ko ay ji jota. So don't deny reality about your life now. Mahile, I have a problem. Utarito. Kut. Watch. Ilejibi opwa utarito. Amu yegu gibiwa mara moja. Amu ngene iunye memeje imwa. Aya kuna pamuisha asna gale namwa ko ga komi scientific reasons amne si ko ubi ko lo ga nguno jitage ko yitinye iwek angen je jang kapsa tungo si lakwet ko ngemiwiya ko ay mit kora ko ay mit ke gure jota gen genes hereditary yani ginege nemite karatik wok gogi mite karatik ko muji iwe tu ni si lakwet angen family agenge ni negi kogo nenywa ko ki mo garara metinni tu nip kesi kingo get olin you know after 2 generations kesi lakwet ne garga go neginye ko mite ngala je ujoto kora chebo genes chebo sene ngalega either schizophrenia jaga moy gelen ka bwatutik miandap ka bwatutik anan tugun juja so geben number ay ngalion ga maja amwage ko na ko te bole kibendi ananyun ago ngone wendi ano ko kamnyan ko une ko gale namwa netai ale yoro ngale ju ga moy tukchu ga moy ju ko mato tugun je raisi orip ke kapsa bik kyok amu mite jitage ne moy golen arome jaine
kitone chito ko chakwan chito kotebi kunoto makatebi kisaruji kotomo koyait ako mite biik cheimuchi kosar bichoto mi biik chamache amwa karibu mut chito netai nekirwochin yeiro ngal chuchoto amati koek rahisi kito nikabaret bikyok ko kiibe tugul koek rahisi ko mokoya musinyen angurane kama agere koya miondab kabwatutik koya kila ako tesetai koyaitu ibwaten pasendra mutai koiku 20 amu tesetai chichoto koyaitu ko kararan imwochi bichu mi chito nekekure clinical psychologist ko clinical psychologist ko chito neimuchi kokerun chiching'ung kole miani ko miondano akomuchi kolenjin imuchi am kerichek cheuchu ameste kemwaita yo kele kerichek ngircho chekororonen ko chichi kekure clinical psychologist chichi ko kisomanchi kerichek akosomanchi metit nguno komuchi kotuiyo tuwai kole agere borini karo kasub chichi ibaro ale miondonyi koni ako kerichot namuchi akachi koni komuchi kodispensen kerichek chichoto. Aya mite chito nebo aeng nekekure psychiatrist ko psychiatrist ko daktari chichi nebo barak eng ngalekab kokochi chito kerichek nemakararan metit eng stages choto tugul chokamwa eng stages choto 4 anan 5 chichi nguno neimuchi komwa kole am kerichondoni amu ingen mising ingen kosir clinical psychologist komuchi korecommenden ngo recommenden chichi kure psychiatrist ko chichi ko kisomanchi metit akosomanchi atebetab metit atebetab chito chichi kekure psychiatrist. He can diagnose and prescribe imuch koro akokoni kerichek chichi mising komele mangalalun mising lakini amu kamache konai kole iun ne ko diagnose ni through talk atikokoni kerichek ako chichi kamwa kobo let chichi kobo mwisho kabisa. Komite chito nekekure counseling psychologist ko kainenyi ake kekure psychotherapist ko counseling psychologist ana psychotherapist ko chichi ko kikikochi training nebo barak kabisa kosoman metitab chito kasinyi kosomani metit kityo angot kotomo ingalal komuchi konai kole chichi ko chi neune yoto yomite nguno ane nguno amuchi aker ole iteptoi kityo akanai ale imyani anan memyani chichi komuchi konai shida nengunget kokotebi tuwai kokobendate tuwai ole ingololdoi ole iwalundoi konae chichi kole miondongung ko fulani akot ane mara nyingi amwachini chito alechini imyani ako mamyani chichoto mengen kole myani miangot chepyosa ake nikianyoru ain kongalalwa kabisa kongalalwa ngalek chechang kabisa aebit kabisa akingele chichi ko kikitrainen koebit kabisa ache nguno keebeit 3/4 nebo treatment yebeit kabisa sichungusan chichi yepkotar chepyosoni alenji omnyandongung kabisa ingele kirir akobutyo atamyani nebo man angot komeyai ki ame kabisa toreto ale karo kabisa ako kingalali ko defendenikei kolen ingelaji nemie kot mising ana wendi kanisa ana lion ibana ale myani chichi ko boisietab psychotherapist ko chito nekisomanchi metitab chito
ako muchi komwong kole jin imyani myondo nekikure ni. Ako chichi komuchi kodiagonizen medication. Imuch korecommenden to a psychiatrist. Kolo agere chichi, imuchi isir ku daktari. Isire ile history nebo chichi koni, myani chichi kuni, aeguni, agibchi daktari nekure psychiatrist. Atyo ilenji, otepsa ng'uny tuwai, akileji tos une ni, koleji naja, amache akochi ni. So this person, koe kasi ak psychiatrist, like Siamese twins. Amu mi tukun che tebe psychiatrist ko tebe jiji, kolejin kliyonjin jiji. Kole igertai, he can do a referencing ak jiji. Kegure jijota psychotherapist. Mite kora chito age nekekure pastor, ko pastor ko mameche kinde kebire ng'uny pastor kora. Pastor, ko cham amwachini pastor yekalechini ngonyoru chito netinye problem nekakoit namba 3, depression, komatilechi bir magoti kesa amu tos irabachin. Irabokten Bible no itinye. Amu myani chichi. Kaikai isochi kotokomi number 1, pastor. But pastor is very instrumental. Amu ikochin chito hope. Chito nemyani sinyen, nemyani kabwatutik, komeche kikochi chichoto hope. Yani kele chichi tomo ime. Takomi kamang'unet ing sabeng'ung. But the best person komwa notok ko chito nekure pastor. Pastor ini konyone nyokolechi biikab kobo chichi takomi kamang'unet. Tom kayait ki. Amu mi Jehovah. Nekiyae bichu tugul cho kamwae cha somok. Inendet nekiyae psychiatrist, inendet nekiyae psychotherapist, inendet nekiyae clinical psychologist. Nyokomwae pastor yandani kole inendet nekiyae cha tugul. Ingen kabwatutikab chito amu inendet yoindet. So let us not demean